Poštovani gledaoci, večeras donosimo potresnu i jezivu priču iz Beograda. O tragediji koja je potresla ne samo Zvezdaru, već i celu Srbiju. U porodici se desio strašan i krvav Božić, koji će ukućani i komšije dugo pamtiti, a razlog je čin koji nijedna porodica ne bi mogla ni da zamisli. Naime, 17-godišnji dečak je pucao u svoju baku i deku, izazivajući pravi horor pred njihovim očima. Nakon što je ispalio hice u njih, usledila je još tragičnija i neverovatnija odluka. Mladić je ispalio metak i u sebe, pokušavajući da okonča svoj život odmah nakon zločina. Prema rečima komšija i prvih informacija sa terena, patnja i haos u porodičnom domu počeli su veoma brzo. Bukvalno tokom porodične proslave došlo je do svađe između tinejdžera i njegovih dede i bake, ali niko nije mogao da nasluti da bi konflikt mogao eskalirati do tačke gde će neko upotrebiti vatreno oružje. U trenutku kada su ljudi počeli da dozivaju pomoć, sve se već pretvorilo u tragediju. Hitna pomoć i policija stigli su vrlo brzo na lice mesta, ali nažalost baka i deka su zadobili teške povrede, a njihov unuk je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu, dok je cela ulica bila zapanjena prizorom koji se dogodio usred najradosnijeg hrišćanskog praznika. Lekari su odmah počeli borbu za život mladića, ali njegova povreda je bila izuzetno teška. Situacija je bila toliko ozbiljna da su lekari morali da se fokusiraju i na stabilizovanje njegovog stanja i na brigu o bakama i dekama, jer su i oni, uprkos godinama, imali teške povrede usled ranjavanja. Komšije su šokirane. Mnogi su govorili da je porodica delovala mirno i skladno, bez ikakvih nagoveštaja da postoji ozbiljniji problem ili konflikt koji bi se ovako završio. Neki čak navode da nikada nisu čuli da su unuki baba i deka imali otvorene sukobe i da je sve ukazivalo na običnu, mirnu porodičnu dinamiku, sve dok se ova tragedija nije desila. Policija je obavila uviđaj, povremeno blokirajući okolne ulice i pokušavajući da razjasni kako je došlo do ovog tragičnog događaja. Istraga je u toku, a nadležni tužilac radi na otkrivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije i eventualnih psiholoških i porodičnih faktora koji su mogli uticati na ovaj čin. Ovaj slučaj pokazuje koliko trenutak slabosti, nesporazuma ili unutrašnjeg konflikta može dovesti do katastrofalnih posljedica i podsjeća koliko je važno da se konflikt i problemi unutar porodice rešavaju razgovorom, podrškom i traženjem stručne pomoći. Poštovani gledaoci, pišite u komentarima. Šta mislite šta je moglo dovesti do ovako brutalnog čina i kako možemo pomoći da se ovakve tragedije spreče u budućnosti? Da li društvo ima dovoljno mehanizama da prepozna kada mladi ljudi prolaze kroz ozbiljne emotivne i psihološke krize?